was so nya problem no nti nyame akwan ne wo ho yes ana ebi so wo ho so obi so me call malam no ho no na difo no ho no na madwuma ne koso sisi ya de adwuma na sai ayampa adwuma na de sai ni nipa na wo ho a wo de honhom ana ebia wo de motia ana wo de spirit no wo de ya adwuma enti spirit no wo de ma wo na wo ye ma wo a wo ba ya adwuma ne koso no setem ya spirit ne twedom no ba so no bebre enti abana spirit no so ya adwuma na bre dia awoso ma wo face problem enti problem ebe ya no obi beto ade wo ho kra problem na woni nipa na kontokwa ebia wa be hunu se wanu aduane ye de nso obi abedi ase nkina atwarum nti ebe ya wo saa afi na wadwuma na gu be wo sa ba obi ama tumi ne so benya kwan aye den atena sa home okay chi no de meka wati ase enti nana ye waniema bebre na wo koka asam no a aya na obi sisi malam bi wo ho nungwase ebe ka no ebia obi face ebia obi na challenge no ampa obi betima challenge o eba na say na obi be challenge o eba na say ana nipa no be challenge o because abana wiye na ba awoso wonya challenges enti malam bi wo ho me ne wo kase o wo yire mbaba wo bebrebu nso akola wo 8 years no wo ko repo no d4 pa o wo na sore enti abane ye kire sa nipa na ye so de kwaye ne niama ebi onya ne niama tumi na wakwaje na tumi ni gu na ni mu ase because tumi na twedom na ba sore ho a enti later no tumi ne nya ya sa pa na nungwasa ne ka wa asore ne begu enti tumi ne benya ba bia ye de atena sa home ko o ma tumi na djuma yes da bia wo frɛ no bia wo frɛ no yes enti do bia tumi ko wa brɛ enti wo so o yema no so kora wontumi konko ye ni na ma ene de o pa yema no so still da bia na me ka se sabe papa wona wo yire wo fie wono aduane o ye bibia enso na nso wo no ho ana de me ka no me boa enti eno na eduru ba bia tumi no anya wo nkwa ya enti na ma da bia na ya na mala Muhammad na abana wo kan sam no na obi ne wo nya adwene obe face yensem hunu na woka na da bia na me ka se sabe me mala Muhammad so obi bisa me se kwan be na me fa so de be ya mala mo jinyankopon pe enenim okay me mala Muhammad anyo obi ana wo ya mala ana me papa ya konfuo ana eye se na me amesi wono na ade na nkyere se e bia me nkwa ya kom ana me nkwa ya mala na nyame amfa de na nkyeme a amfa because me si we papa mba ya doso okay ente se ampa dabi wo sisters no mo beka se dabi ne babi obeka se fa na adwuma ana adwuma na so no wo kofa wo nua na de ne bamu obesa ya adwuma no obegu no enti obegu adwuma no oye de anya na wo kokyere na oba ne na wo pam no a de o meka na se wo nye adwuma 27 years anya 27 years na ma ya adwuma no me ba ko man mu no ani 27 years oh okay na adwuma no bra me start adwuma no kra me ka kire wa wo ngili but o ba ko man mu wonto to nko ba bia wo watena 27 ana mala Muhammad spiritual and herbal center a me wo kwawu atibie asikafo amantam no je telephone numbers no 0245 77 for the akano wa wo hwe TV no ego screen so nti bibi bia wo hia bia no to anamo na bra kwawu atibie asikafo amantam na nya se mesi bibia wo hia bia no na wo sore na wa pa onyame ye ka ne sen obi wa anka me yede na matenenka wona wa mame aso yes wona wa mame aso wona wa mame ani a meditie enti se sadia malam nche o kire no pa me pese me koi nyankopon hyememu ne bie kwan no mami hu na han no na beko na oni wa adia wo beko malam ne be ya ade na ma me nyankopon mema agere enya dwuma because one for the dia mami nyankopon twino de meka wati ase nti wo ko malam na d4 konfo ha mesremo aya kyede Moses Abraham onyamfie sen Moses onyamfie sen ayi anabi Isa Yesu onyamfie sen ya kana sen ya komshene Muhammad onyamfie sen oba ya no na nipa omo wo ho no kawa ne niama anka mete ha obi anka mukra mayo mo ha kra hu me o mesuro akwane ne hu ye hu na send dabe nyame se enye bida because ejuma me ye nyankopon se me mala Muhammad fa na se eya menyansa eya manim de eya mahwanden eni metumi a o so bi se mala me ye me na me bo me ho ba asase so ana
Tis a sana dia, Yankopon, the honor so the mamma se me yano, any Jumadia malam edi. And to woo science na wako, Obiako school sacramony, any Christoni, and nam say conform Jinyamini, we are. A we yana de neighbor. Sir Imam be ba a casam we are. And to Debiana Macassi, yes, cana yano, and umpo a sad how am I? Sikana yenyano. A sad problem am I? Here no I correct. Na se enkofa enkasa wo tojo da din na twene akofa and also enye. Enti nipa din ye din bi a eye problem am I how? Ye Islam. Anka akwala kura wo betu ni din fa akokofa to akwala ni din. Misu mesua a metimi tworo na mahoro. Koran ni si ho na ya kira wade na wie no na wafa plate no na wa tworo. Okasa wahoro ne science Quran no eye book dabe eye book na ye ente metrashe na mehwa na mayi na matworo fakosra fakodware enti obi so da ya basa na ontimi nda no hospital na ye koma na duro because oye kremoni oye sala obompaye oye kristoni okwa soro obompaye hawo na aba na ye pe o hawo no isolation because no dey enso anka malam de ana difo de Yanka one bansere. So, mene wo kase malam yobia wa raho enya. Enti se wo kase wo bekasa niema we a ye bekase dabi. De make what ya say na na champo onwum we o se wonkwa obi afom a wo se wonkwa na wo yekuyafo. Na wo ko obi afom na wo be hu se obi ado 100 acres. O dance never. Na ommo pan so man krofo mfre dabi man fo bo pan no se wonya ya sa pa wa pa wonya mi na chi ende obi wo ho a oye malam wo ho ebia oni anim de na he na chade anyame de cha ne ntino wote ho no ka nyame asama wote because wo ho se malam te kam d4 te kam ntono no aba no sabe obi aye asore e wo park so 10 years ni obuso ye obi o ko school dem akọ 4 years ka ana de make what ya say half plot onu anya anani tene na saba na ebe ka wodan a ana obe ho no se da bia ya na meka se wa ware wo yere obi asore se wo yere na na ope no ana mene wo kase maka da bia meka se entwen ama na yansa kire wa kwan no obi ho mene wo kase wogina sabi wa konkra muni ho ana wa kwa soldem ade mfia brasase so boroboronsam enki mene wo me no menya boronsam difo na wo kwa na asar na onya boronsam na o ka no kra kire wa boronsam wo ya asase ana ebi si mako nyina enti de ma yam da bia na wodwunu wo hu a wo be ya papa sa wodwunu wo hu a wo be ya papa obi ojo bi wu ansa na wadwunu wo hu dan so anka bibia wasa wo kayo wo o kayo wo na bibia wo bedi no kware ama ho twino de make what Malam Muhammad Spiritual and Herbal Center no ye den dumadi a medi no eno ne obi wo ho a ne ba yare etwere yare etwere yare na yare no odi achi san ana de ba ko a wokoka mesi wo me yakram enti ne se etwere yare wo baso a malam se bra se wo ko hospital kura na ye duro ma no ye be ma na duro obenom obehihya ya kama nso ewo mu ana aba ana se makura na de be ye na se be didi akwala na tirimu na sebsebatiefo na wada na jimefo de wabo obi wo ekura tu no ama kuro na timi abege title ama nde ye frɛ ne kisikuro ye ye wo hwenye ye Malam Muhammad se bombode na fasa ni panabra kwa atibi asikafo amantam Malam e ka kire waso owo ba wa wen sasa o ya pa ye no sade aduro ma wo enti se wo ye D4 na wo ba ya I was so make sure say wo di aduro ba ye dan e ba ka no enti kuro na ada wo nan ama nda abege title na Malam se fabra wo bana nomansa drama do papa sama do ni video de ho mrante na asamene nie o se nne no da bia me kaso bitibe ko Malam D4 ho da bia nyankopɔ so oyi kira wa safia na sai no sa wo kan dia wo ntimi ye oyi ai wo president sa anabi ya say ansa na wo de me akɔ me to wa sabe do ko awaso de me kɔ enne nipa dudu mu na D4 ana ebia Malam ai mahusi wo fiefo say we say enya sa because ndue da no na omhu nipa nsuo da
why nice mene wo kase sa difo na malamfo be ka no kware pa obi wo ho de nyame de ama no tumi na ode ma no enne onhu ne hwebiem na adwen ana oyuso de kasa eno akwaya se bia aye loto ana oto otwa na odi afan wan di afan on no kware kafo Eza da yo be ka se bia nkremo som no problem wo Kristo som no problem wo boson som no problem wo ente me bakase ye me som no nko na ye de ya me ka se Judas dwom no mommo mame wonti de enti amese bo mame nipa no mu bi ayo mo hum pataku enso dwanwoma no mo de adworo mo ho akofra nwan mo tino what did they make that dwanwoma ano mo de adworo mo ho akofra wo ye pataku hwa nyame anim pa asore free ha wona gas na wo adwuma mu ha wa ye biri mutime ntia no na wa sore akọrọpọta ma manager pam no na sister na mu isugu so menu ya kan pare keten twasa no onim se na chia ye den achia yesu ene ye ban ye ne ye no yes ana kire obi osom nyame entina na dan me ka kire wo se na ye wo imam ano o yare pa imam na yare serious wada ho ana aye monire so kwaje so Jesus enti say sa na hwan na som nyame Oguso ewiase ene sunsumu nsem djumadie ebenada bia ena enya mre tu ye hofo ewura sunsumu na ye kire obia obetumi akobetumi abo pa ene Mala Mohammed ena edi nkomo kwo na bra 100 Ghana bra 50 Ghana bra nemom oha obobobo sui ene de yentri mu wo obo so kwano ebi ena hawa obetu anamon na waba no asoye Ghana ha ba bia wo eye kwo Eastern region atibie eskafa mantem ho enen dada na pobo ande bronsam ka so peso owi ni otibia se fra malam pa na difo timi kira bie na no ehwe nyame anim ne bablo kura se okura nkwala 5000 dia wo pe no be yi ama yes nyame de sama no monyimo wo ana meka no nyim na wo banyam no ebi wo ho aye de exchange ebi wo kwa honhom no enti wa kwaje no ope ba na obema wawo nso na wagima sai wallahi nkrofo makwa malam fo no mu bi ho na adifo no mo so mo wodin ho anya ba hwesende o madwuma sam okura sam ne I was say yaka because kuma wu TV wo ho da bia na meka say o nkwala obenya akwala boni wo obenya papa wo obenya tente obenya tietia obenya ho no ho obenya nyamsom ni obasanya obi o wensa nte kuma wu do ha okay o se saba amene wo kasa wonya kasa adura yawie aduro no se bosom na akire na aduro no one aduro no oye okay tino what the metra no sabi ewo cry honey ewo owe ko fo bre wo ho a imam no oye kramoni onim enso obeye da akire ono de ahye no ho ana nyankopon so wo awunim na wanka no so no onfa obone yedan enchew wa ye bone amuro guys yi ye bono no what the metra no enti sa amuro guys yi ho asema mekan se wo ko hu no oba na wo so oba no o se me pe iPhone me pese o tompa bo amana dakro obetimi na mba miansa da no o kwa hye we live kra na dakro we je 50 Ghana we je 20 Ghana obetimi enti me ne wo kase obema oba ne kunu nate oba no kwa abonten o makwa no yire ne nda obe sori a mayu anko a eni wo kwa so wo oba no wo ne kunu no ku oba bedru Mala Mohammed ho a de mimi hia na se kwan a ya no mama wo kunu fa yese eno enye de meka enomo no enye enti enomo kura timi ma wani ji wa ware mu na wo mba asai okay ena meka se meka se me kire ne mu a anya yize wa ye ya ya beka se ya baba ba chimo fidie so ayedan awa okay enya adwuma no bra inshallah ebenya ne ama ebi so o se ni ahonden ebi o so wanya baba so ende ogun so eye ne ya enne me ne wo kase aso ne sisi ama anaju David enso ndo so wanya emfiri obia malam se ya baba so enti ono na sori okoto cream de srasra o se awo we se da bia dane na ntwibi esoro na wo ase ne se pacha malam se ya sa ma me wa modina bra o se koko na fifiri ne to ya twetwa sanso koko na ba me no kase bia okọ hospital ye de moja na edisi ne so malam se nkasa bra
ose malam me problem nyina na se me honam no en na me ho ya tumi aduro malam wodi ene ye osa oyem o bre aduro bia ni ho ama wo so tia ne ete wontimi ndidi malam se osa no wodi abra obi so osa kuma yare malam akoma no ebase ya o ubakase ya diansa wura nanum ane ye twe na ye te na koma no malam se nkasa bra ose ne de ne ay tuana mo na bra kwa atibie asikafo amanta so ose malam mbeso da na me na mamuseye mbeso da na me didi bola so mbeso da ya na me dware nsuo obekọ malam di4 confirm de ye hu no say ada no abayo kama na wo awisi wo kopẹ no na wono ne da se kemu a tumi na nyaw tumi na nyaw do ama wonti no anaju bia do do kra no de ono wono no anaju bia na wote bola so didi okay say saman ayaka na say saman so na dan no hu nipa etwi no abusiafo mo ti asa ateso nti ono so de we kwakira honhom no na say ye ne ye bi akofo ho bia bra akofo eno no ye ba awon kwakira ensro to na mo na bra ebi ho a me ne wo kasai wo di ahye ne trim me kwa obi a ye frɛ no anabi Suaif odudo na kan Saibu ana ebi say ye frɛ no anabi Suaif okay ente anabi Suaif no ya kan say Saibu no ono woni screen no obetumi afa na wa frɛ ya ebenyamre ne ne adi enkomo kwaw atibie na malam ho eje nkato abaye ba ye beto aso Debi ayana me wade bi aya no Victor Bob ko sha asol dan ho e bright ma atnatafo na dofo dia ono wa sha ba wa ko to college 1 billion ye hwetwere atwere no ye de wo ana se obi tumi kokofa atwere yare no ye woni ma regia e kwawo ba bia ya wo TV so Easter no ono ma na aya 0245 77 18 01 0245 7 Debi ayana me wade bi aya me kase me nia malam ana sofo kofo ti kase wo mbeke wa brabo mbeke wo shebrem mbeke wo dachi e bi ni wi ase da apart from me nya me soma ebo bit me ka tira wo say se be gafro yabo dia ye de wo ana se obi tumi kokofa atwere yare no ye woni ma ne bi wo ho a ewa abusunya no mo na ye kase ewa abusunya ma nya se ewa abusunya no da bia te se bia wo be ba santeman mo anaka ma mu ha obi tumi 77 18 01 abusunya yan san ewa makwaba emfamra Kumawood television o san ehwe live ewa Facebook Kumawood TV live on YouTube Kumawood TV and at UTS TV se wo gidi ni aso de kwatena aso de mo minu mienu ye ko ni akwatena ofra na pakopa nwumre bompa ya da bia yate Moses nka ya ka Moses mu se bebiri ya se Moses poma wode ya nsankyere ne poma no onya no hene wana de ma no ebre kwase ba kwa ba bio yeah taxi drivers and sprinter drivers na mo de mo na mo mutie Unity FM no Crawford ka no omo problem ntije na every brother bia se bronsamo am ha yen na nyame go so tia 88 43 237 027 88 43 237 Mala Muhammad Spiritual and Herbal Center o hawni amane pepe square no sankan bi o taria na wai unya gana kwa bada bi tena hwa na mu frɛ na ene yen malam eni nkomo e kwa pass one o hawo bia na akiri after set malam aboa no unya mena no so na otumi aboa afi yenko say anabe anabe Suaif nti ono no ana na nyame apoma no enyina ye de ma na so onfangu ho ana nyame ekasa kire na se kire ne da yemo say me hu sana me ka na twimu say sa apoma we sinyi ya onyi kakra no mo chisi ko kire ayi Jetro say na baba aware ana se me de me baba be ma waware a je wo hwe me nwan so mfiedu twi no Jetro no ho asam na me ko wura ho no obe fa poma we pen na poma ne huri be eba ne nsam obe fa poma se poma no gu ho we obe fa no ana ehuri ba ne nsam ana so mo odi pia no ka cha
anya poma we fakoto ho na kofa foforo nto akwanya na odekoto de nyankopo kire me say saa poma we anabi Musa ana beba be yusu saa poma we komshani bi ba friend na Musa Moses ona beba be yusu poma we nto ho na okacha na say saa poma we kure emeka wati ase nti anabi so ayibu na momo friend no Jetro no ono ana na ewo no ho nso ntimi mfa nya adwuma because enye nyame nka say onfa nya adwuma enti na da bia meka say ade anya wode ya na say wo se wo ye difo ana ma ade enti na nkonfo so sha ne sa apoma no ya se eba wu komisheni so a meme ye komisheni na se ye beba be wu komisheni o beba be fa adwuma ye adwuma de na meme de ye adwuma ana chi no de meka wode ya enti ntimi mfa nya adwuma enti e ba aba how anything that be amekwaka ya na nkrofo face malam ye de okasa obi face eye ne furu ono de okama na ho meyi me ho mfiri mu na de bia nyankopon de ama obi ama wani so because obi a carpenter ni chame entietia no sampa boa no so nsiesie no ntimi ye den e mede no ho nti obi an adwuma obi an na adwuma na se ma hu me de na ma ho nkoye me de a yes eno ntina ya meka aya na de ma meka na meka kwasi se eno ntina ya meka na me be share na ma meyi bi amfrim ma mfa bi anka ho entina ye wo Moses homa ye wo Abraham de ye wo Noah de enti se Yesu be yi ni nyina afiri ho de a anka ni nyina be ye Yesu ngoma nko a ana we me ha wo anka adi afri akobole gadi achisa anyesa difo na nya powerful menyina hanka se difo nya powerful na difo na adwuma na omoya no ebi wo ho a onima adwuma na ni so because adwuma ni nyina osi Yesu ye ya kana se ay umur guys enti wona wo ba enti no enti Yesu no bia enti wona wo se wo pe no anabi umur ya kana umur guys ana dakro ofa mba baako 99 ana onyimomu nyina ana nso no obi apese okondam obi de na ono ne de aba nso ankansam ne de awase ye ka truth no ye ka no kware na ewom ana twi no wate de awase ye ka no kware finchem ewo asam no mo ana yempe difo betimi afre me bia anyese Ghana ha awase okura poma imam wo ye imam pa imam odi fie de awase okura poma anyese ebia sala time be so ye kwa ye sala kase na wase okura poma no enti wo ye malam bia imam bia no ye say teteniama tetenia na so bebo bi di me example ma hu example na mesraw we dey ma ha because me mpase me kasa me di obi di mbaba enti de meme malam na menimu no ana me ka ho asam ma enne nkrofo ebre wallahi kristoni mpabo e hye no almost 3 million Bible boy saying nso obekwa asore onkura Bible e wona fon so eno ana ye bone kase ama nda nyamsum ni egu ya kuma da bi ana hyenetum omo sane nyina no ono so osamuje baya anya ban na omo ban o hedesa enti mene wo kase seye no kware ampa efie biara aka wose Bible wo mu ne Quran enso nde wo koka ya se ye mofuna Christopher woni sofo no wakwa asore nne no na waka kire wo say woka koka page say na next week no ho asam na yebeka enti obi akwa asore anya 80 years e wa asore no mo Bible crown reading ndro kwata ye okwadwofo anya so yakwadwofo sofo no se wokwa akan ha kwata ankanya sa ya komisheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam oba sa aso no oba papa fonti ana bone fonti na obae enyina Kristo Yesu oba sa so no oba bone fonti na apapa fonti na obae dabe oba bone mbako peni se munyina muginyame didi a ane wa wo face wo ginyame di omo ni mo hene wo so mu di communion no se benya anyame honhom be yedan ebetena omumu yeso no ye renew renew na renew no reda na gazi Yesu no kura na nka ni ho kwan se communion no kura ka se obi ni bio we dey me hawo etin abana wo kasa ansam we ya obi tifie ono no de watwe space abafom Bible me gimi busu me katua be man kura matoka ama no nso ode me agya ho malam se tu ana mo na bra because o banka kasa mu a ye frɛ bibisi ehwa wo ye oba na woni mmerima hwa obenya mmerima omo no wo beda
so bema wona na brande wo mpa wo ba na okofa no kra no ho ofese no owo bema hwa enti wo yo ba wo so nya mmeri ma hwa ana wo ye berima so wo so nya ma hwa se wo ye berima na wo nya ma hwa oba bia wo be bre no ho obetimi akante ne bre so no na e wo nkwala bia on na suafo ana on na suafo na enam enti omo nam no omo wo ho ana dakoro de ayi na suafo twi no na suafo ne baako o yare pa so many years I was so wun so ntimi wu so many years anko be wu kra na ye ho atwan asama ye commission ni Muhammad e ka ye na say obisa so ne papa ti ase ana ye say da be ne papa wu ana obisa se ne maame ti ase o se ana maame ti ase o se mon ko frɛ ne maame mbra waye bone waye ne maame fa ne bone ne nkyane ne o kyena ka ho se e bia me ba we kwan o de me fa so obewu a onwu obekọ jamu a onko jamu a emfa me ho ana ye commission ni ka se owu obekọ jamu o se emfa na ho nto ho na ye commission ni ma na nkwala ne be na so bon bia na oba na kura ope na kura me na me ya na me ware ma me ba no na me ba no ware wie yansa na o ye me bone ana o sa dan o se me ba no me ba mo hwa o so commission ni hwa me sin nyina atutu o se sen ne sin nyina atutu dia nkwa na medie endie nkwa na medi na me ba no ekokum akokọ na ne yire no adu akwala ne de onye on ne no aduane o se so ne kum akokọ ne siesi enti da bi on ne yire na wi na ne wi o misa na yire na hwesa akokọ ne tini ne nan wai kwahene tienio wa misa na hwesa ade na wa misa na yire na hwesa akokọ ne nan ne tini wai enti wa mama me ne men ba no me ne wo kasei enti akwala no ye nyamesum ne nso wu awo ne boni mo enti me de me kan nyina akokọ si no oba bia ma me nye bayifuo obe mama me ne ye bayifuo ade nti na me ne wo kaba ma me bitimi kase me mpene ma me ba we enware ware no me mpene so yesi ye ma me wo ye bayifuo owo reason obi se ye kase ye bia phone lines obi aware awo no ankasa na sheda ware oba no ade ama na ba 10 years ni oba na fa ma me no enti sabampo akwala na ye na ma me bone na ma me na ye na ma no nkopa na chew Chino onko pacho mini wakase wallahi free bronyam so obi aba se me banza so me a me si hoi ma me pon so me bere mam emfansi ade ase ntwa mini ho kwan bi ase be kasa tia me maame bibia ni o maame be ya me kasa tia no ade a maame be ye me kasa tia no se maame kobo adwaman a ende metime kama adwen kyerɛ no ana ebufu a ene de anya adwuma enti e wase wan kasa dia wo ya no kino se wo afomo maame ankasa dia ana oye ebe ya adwuma na wo maame kofo obi ho abufuo wa wo ba ho ye kana se wadanfo ho abufuo na ne budi befu a ende to wadwen mo ende anya adwuma enti na sa niema we no obi atukwan kwa mo no ne na maame ebe befu nti ese onkon maame nchen bi ni nyina aya amalamfo a ye ho aboransanfo ewo wiase na adifo a ye ho aboransanfo ewo wiase ebinom no and semes eba me fo ni bi wo a oti ba bi anka ho sore pe kwan obefa so abona ma ho ban enti ba bi okoye no de no bana ko hyetumi bi nsa o wutie de meka no odi ne bana ko hyetumi ne nsa no eduru ba bi no tumi ni pesanka na bana mra na nan ase we mi hawo na nka wo yes ebi ani pakro no nya abotre thank you papa ko tena ase thank you e ko busa na nsem bi kura thank you amamere bi ma akoye no yes onye ne sa na ya bone bayi enti me maame so oye bayifo nimdia me mafo ni bi tiamo na yira wodo ho akwahya adom bi ase ne nyame e kira wo se enye me ana wo bo me din no papa obi won so oye adwuma no enkoso akwaje store pa store no wadum enso amanfo ana Yesu din ana ebia Moses ana Abraham obi a obetimi ayusu ne din aya garona ono ana wiase nyina nyankopɔ ama ne sika so onye sikani ono ana na stores okɔ stores a ode safoa nkoa egu trogu mu ma nipa ntimi kwata wani afra ana ebia o sayare yi Yesu din mu na medesa obi nso asuo kwa kye ne wabubu agu ho ya to na duro ayeye komhye ne Muhammad din mu obi nso a mene okasa okwa kwa hwehwe ne nipa bi ana ne bra na wo fa ye MP o ya ma no de make what ya say I don't know what fa ye komhye ne Muhammad din ana Moses din ade bia ye bia na wo ne nkyere mu obi ya musician
wa bonyo na mfa o nsuro e nsantwire ni wa ya bi a obi be connect so onya na saa okay komshafo no mo dos ba enti Lukman no ono ye kase alemia nimudi a ono pe na Nyankopon ama na nimudi ono otwam kura no hu na de hye yiraw aka ne tirim ye de wo fra wonya de wo fra pa akwala ne benya nimudi no spirit abetenam enti akwala ne benya nimudi no ye sa akwala mirika wo school mu nso nde wadana nsadwiam akwado nimade nde obokro no enti anam no enye okay papa de me kan nyina no enti na me kase me obi beba me nkyɛn mbɛya hani ene na ama wuti ya ya ɔse ma me ye wo pe o se dabi me tini nti pai me tini ma me doctor na papa ya na o so bi wa bia ana de me ka o de me ka o djuma position bi ya duru no so ndi ko de ne ba se bi a me nipa me kai bro mo bor 5000 okay ya doso e wo kuma se ha so me no anya tv so a e bi wo kra me free ha meti hai eye me nya ya me sori sisi ya mbekwa akoda fie me nya Nyankopon ose bre wo ho ase na wa enti fana se wo ya cha asase wa asanteman mu ha achemu man mu ana kwawuman mu ana ebia nkranman mu ana mfanteman mu a me tani manya binti ana ma medi misika betoye na se wo waye wadwe adese ahimfie mefua so no no jesi ne sikanti malam se wallahi me na me kacho because da bia me kase aboa kotoko na kase nti no se bibia ntimi no nti oba santeman mu yesi hukuma apem a apem meba na so enam na kase nti no Nigeria ebitu kwan ko Benin but Ghana haya ena malam we eye de malam eye nyame kwan so nso bie ne so bio se e bia ko malam ho akopɛ ba odwuma se ko malam akopɛ adwuma na afi e do how bi ene ama na bi abrew baby 0245 77 18 01 and 0200 797 887 0200 anabi Iliyasu okay inshallah mbegina ne dimu anabi Iliyasu na mo fe no aye Elijah okay nti wo ba mbegina Elijah dimu duabo na ho beto eno no odubako ba ko pacha wansa se enna me ka se nimdia me ma boawa I was me gina Yesu akwan de boawa because me gina ye commission Muhammad akwan mu de boawa I was so who say ye sala 5 times a day okay na wono a wo tie me no wo ye kristoni wo nya sala no abafa the days kwana mo mpa taba na nipa na ntia se wo se mala Muhammad na wo ka anabi Idris ho asam sai na tie anabi ye ka wiase nyina anabi Idris pe na ko wura heaven da ono pe ene obi a wasre free nyame ho se anko peso hu ne heaven ana nyame ka cha so wo ye commission de obesre bia me ya amaw na me no onipa gi wuwu ansa na wakọ heaven omo a ende ye bo waba wakọ wo nkwala wo wayere ne mma sisi ye de wo ba malam se dabi wo de bomba de na mamente wonka pepe se na won sabaka sana wani akọji abrochire wajwa na akọche no wo be ba Ghana onko fa ya de che na ne be man ye sitapolia next time obehu no openia obecheno right I was ene Malam Muhammad ena 18 komo on wiase ene sunsun nsem djumadi ade brewo e benada bia 7 to 9 pm ene de djumadi no etimi ade brewo hyene so 7 na no ka ho atugodi wo yira kura no a Unity FM Malam nkasa dia ntu de busa Unity FM na akọ kwa wo se me ba Malam ho obeche omodo obekọ na afi wa how bia wo Debi aya na me wade bi aya me kase me nia malam anaso afopopot me kase wo mbeke wa brabo mbeke wo hyebrem mbeke wo dachi e bi ni wi ase da apart from me nya me som kendo bit me ka tira wo say e se be gafra o obi tumi kokofa atwere yare no ye wone ma ne bi wo ho a wo abusunya no mo na ye kase wo abusunya ma nya se wo abusunya no debi atese bi a wo be ba santeman mo anaka mamu ha obi teme wo akola kete obadwe na ho wonti ase ya wonim dia obanya sika tore nsem anash sika 18 01 0245 77 18 ana ebia 0200 797 8 mbeka wa brabo mbeka wo hyebrem mbeka wo dachi e bi ni wi ase da apart from me nya me som
Then obit me catch now say. Sabi gafra yabo odua. Mbe Daniel sign Emma Ebusuafo Akwaba. Ewiase ewohoi eni sunsumu nsam dwumadie. Malam Muhammad na dwunyina no radio station ba kwa be kan for dia ma pa Unity FM. Wo edwede nkrato bia nso afa bra ho na omomo ho dawru edumi emfama is a professionalism and omde adwuma papa ya kan nsam yi wono say we a higher private hospital. A herbal doctor. We a difo. We a comfort. We a malam. Na wo freno. Se me yam ana yam me also ba fa sebra. Hono mo hono so ya trofo. Se bia Dabi I was dabi so kwesa na ye no. Yes. Na ko baby. Yes. Me ne wo kasai. Et se bia and papa bi awo ba me ho. Ne papa wu. Ana ode ajapade amomo afuo kasia pa. Okay. Ode asase na amomo no. Ana na sisters. Ade omo ye mba ne ye nan ono na ye berima. Argentina obaako beba so omo nche nti oba ya na me ka kire ne se. We de wo ye nyina wadifo. Papa ayewo papa de. Me a mesi hoi Mala Muhammad. Fa na se me womba mienu ana me anso. Omo mba ye no wo de omo de na be ka wo de na ho. Sa da cha omo nso ba na wa cha omo de na ama wo mo. No. Ana de me ka ye na nye. No. Enti afe papa na me kan ya afe wallahi asamo ka ye na se Mala me da wa se. Ade we na sebe etie fo mo mfa nche mo se e kan kwase afo a me so ka ho. Anya adwuma na nkwa na obi a wodi aduro ma no. Ana de me ka what de me ka na se. Obi obekamfo we say tell ni we onima de pam o tene bosumanim o se bra beji lotto number beji instant money double money pocket no dry beji bosumesika nte sabe ono no obi ti na te dai mo so be mo wakwasi abansoro o kira abansoro so tena da bida D4 so ma lotto numbers lotto so Kristo mu ankasa coins enu kuko aya magic emfa woni ndi akire obi o se me yimpa ne wo video enu aya magic kasai wo obi na kasai ne kam 5 minutes etesen na mpane ana de meka wati ate no bia bele yi mpane enti moja ni ni hono satontom e ka okura no o twu moja no na moja no ntimi ko na o twu ha na wote nkase tontom na ka twi no wati de meka na se enti malam e ka kire o se instant money double money malam biara o so ye malam no ye difo ya nye ni bia na sankrofo no benye na twa no na me no kasai every be week ni pa amfre me kura be ya 6 adan ya omako babi obi so yesi kadura mama instant money momo no so pe double no wo si yempe obi o ya malam say ye ntro o that obi nso o de be gina so ade aye de wo na emmo menuano mo a obi o kwa na busuam gold onimpa na na ka chan say gold yi sha o nsoro omra gold no de bia me ono be cha se for dwan bra fa we bra onu wa twa kwahie ni wa akoye sei ene go benya adwuma na eye papa ye nhwe moja ngu okay ana de meka wadi ase mon fa numbers no engu screen so ame numbers am de be gu screen so no 0202668461 be nyamre na afie no edi komo ye be o mana tu oba na wa ma o TV volume na kofom phone na de frɛ ye editi ho e wo phone no ankasa mu mentie ho e wo TV no eso wala o won se na me ka se sabe adia no aha se ateja nan na ma hwɛ se ayampa ma ateja nan na ana meboa enti no nsɛm a maka no wotie ye ana me se bra wa waresam wa dwumasam wo bra wa ware wo bra wa brabom wo kuna wo ye jajapade no hello well so good evening okay 020266 hello good evening Good evening be free but the catastrophe brother what the big no part of it now so far but ni mala binu wa be mother what can wala wo dia be that is something that ko the way you put it of it no kind Obane yenna wone bono ene ahofo nyina ase me kuma wudu me nja kuma wudu nkoba bia dabe na se me ba woni microphone mo frame e bi kura so mo show so me mra me se me mba because the idea wonu no di anya dia comedy no 020266 yentie wonwumre ohene yetie wonwumre and me dey for community bi no na ente mama na mo ka no me wo kura gire
in TV that a man 5 minutes so come of correct day. What kind of correct 5 million? What you tell my pen okay, wait here. We are for madam numbers no. Na ene madam ne ho nkomo. Ayira nko adia nyame adom. O sabeka. Odi na bia free. Odi na bia free. Yenti on free takwa priesti abogoso. Abane yeti o kasa. Hello. Bese maseka ene wadwen kire. 0202 668461 0202 668462. Why so hijack me la no so no. Sira wa fato form na afi amanfo so. Abane yeti o nkapa o. Hello. Yeti o nkapa. Hello. Okay, yen twa ye ho semamra. Ye twa ye ho sema. Abasisi e ba e beto aso afikum course. The Biana Bane is one. To collection 100 billion. No big top of a shot a solid diamond. A bright man at Nathan and a drop for the or no, what should I tell what to collection 1 billion? Yɛn hwɛ twɛn ɛtwerɛ no yɛde wo ana anaasɛ Okay. Ensasi nyina na gold wo so ana. Oh, okay. Madam be you are no. Fato so na madam. Hello, good evening. Hello. Good evening. Uri e bia free. Microphone te achire no. Uri e bia free. Uri e bia free. Okay, yenti o. Free. So bisa sama wahi. Okay.